kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Fiestada dita kabangibang abarangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da aya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramaten ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kaano nga rot ang mapanta? Ita kumang malumeten, iso nga inton bigat laangen. O sige, mapanta. Mukastati ko na. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yun ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga rot ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na loling, invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita? Una na, nilakay ko. Apay ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana. Ay, di ko nak. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deriyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kita ang ti babae ang nakajakit iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba ngay? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga mat no adda basol mo ken kwa na. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntupay ng amuray dyan babae? Ang mga mat no ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko laang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabiit laang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanin amang sapulkan ka. Umasitag mo dun ti babae kanya. Anya nga ta si bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Nay, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin dididita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka mo nga iskandalo dito, yung kat ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas nga aramidag kan ka manang. No adda kwartam, adamat kwartak. Apay, asino kaya? Nalakalaan kin katag iskandalong awan makagapo ah. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra kain ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo ammo, no anya ti kabaalak nga aramiden kang ka, gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasladi kag pampanunod. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agiskantalo ka pa'y laang. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas-dakas tang aramid, friend. No adda kwartam,
At damot kwarta kung kulang pa dyan. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno ang muda at ipagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot tindihan ti pare good friend. Ay, di nakisuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapol yu aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Sana gaputad da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumutin ti panagkita da iti bangida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Ang mga nusyak man ng rumor adakes dita. Saan met siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga minakasadya da tao. Ag-skandalo din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa din di sa usawang na. But nga nakpailang man. Iso nga agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwam day dya nga iskandalosa. Nakababain launay ka iti tao. Amom ka di lakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Timay sa abisita kin ni Johnny ang negosyante akalugaran tayo. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang maada siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Mga no, dala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamutan ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasamak. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da Johnny. Iso dayta, makarkar mamutun. Saan mo't analastog ni Johnny? Apal mula kiti dayta, loleng bakit? Naibaglaang intanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipaay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo idi fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kwa na. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kung na di babae nga agis iskandalong. Kunak tuma. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon no anya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Di ko na kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may saan negosyante. Kahit Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang matgayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. na. Apay nga isakit mo launay day Johnny. No asino ti husto, iso ti makampiyan. No asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day Johnny. Ti ibagam kit de, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng.
Ang mga nudag iti kamali nga istoryang pa iti pakaidimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpormi pa yung isang usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan laang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, ah. Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumat agpakumbaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbaba ak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka ang kasarsarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko ah. Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ninanaluleng. May sakanumot asumanaong. Dahil lang aron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga rod dadakurang ti istoryana. Ay, bakbakitan na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita at taong. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo, ah. Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbutngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mo tan, ti matantanagan para kan ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dayjay nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan man? Ibagbagak lang tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latan apakaragsakam launay ti panakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae ah. Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, nalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikat na ibabay? Saan asikat na trauma? Saan asikat indadanas dadya nga iskandalosa asupsoportaram? Naa. Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny. Tapwag nakam, nagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanagam, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak ak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kulak man no natured ka. Natured ka nagsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amoyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? Ha? Amok anakita yu tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Ay, kwa. Ket amok nga amoyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayon. Di yun na yunan ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yu kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay, agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalaki nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtal na, Saktikal kalabanaw, Amok
Uray si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nung, agsargan ka. Di ka nga minagbali naman nakibiyang bakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan kang ka. Amok anadag sentibasol ko kang ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko kang ka. amom ka di ti epekto ti kasi nga naramid mo. Amok day ta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kitagnakam da, kantap no at da pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto ti insawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Urag pasensya ka, nasakitanin ti riknana. Kan maysa, italaeng agpasensya ka. Una yan aya. No anya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta awan ti rumso a parikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.